Menggunakan kursor di ECDIS. Free kursor atau kursor bebas. Dengan kursor ini kita bisa bekerja langsung di area peta. Free kursor yang dapat digerakkan ke seluruh layar menggunakan trackball atau mouse memiliki berbagai fungsi dalam beberapa area tugas ECDIS. Kita bisa memilih antara 3 fungsi utama dengan klik kanan. Yang pertama, view kursor, yaitu untuk menampilkan informasi saat diarahkan ke suatu objek. IRBL kursor untuk mengaktifkan fungsi IRBL-nya. Yang ketiga, zoom kursor untuk mengaktifkan fungsi zoom. Di area panel fungsional, kursor berbentuk panah dan berfungsi sebagai kursor standar pada Windows. Free cursor. With the cursor, it is possible to work directly in the chart area. The free cursor, which can be moved over the entire screen using the trackball or mouse, has various forms in different ECDIS task areas. You can switch between the 3 main functionalities with a right click. 1. The view cursor, to display information when positioned on an object. 2. The ERBL cursor, to turn on the ERBL function. 3. The zoom cursor, for activating the zoom function. In the functional panel areas, the cursor has the form of an arrow and operates as a standard window cursor. Grafik kursor type atau tipe kursor grafik. Kursor grafik digunakan selama pengoperasian banyak fungsi tugas ECDIS dan menunjukkan titik perpotongan garis yang sesuai dengan lintang dan bujur titik yang ditunjuk. Terdapat 2 tipe kursor grafik. Yang pertama pendek. Kursor ditampilkan dalam bentuk salib kecil. Yang kedua panjang. Kursor ditampilkan sebagai perpotongan 2 garis yang membentang seluruh panel chart. Untuk mengubah tipe kursor grafik, pilih Config dari task list, lalu pilih tab General, dan pilih Short atau Long dari jendela chart panel kursor. Graphic cursor type. The graphic cursor is used during the operation of many ECDIS task functions and represents the intersection of lines corresponding to the latitude and longitude of the given point. The 2 types of graphic cursor are short. The cursor is shown in the form of a small cross. Long. The cursor is shown in the form of an intersection of 2 lines across the entire chart panel. To change the graphic cursor type, select Config from the Tasks list, General tab, and select Short or Long from the Chart Panel Cursor window. Info kursor. Info kursor muncul ketika kursor tampilan standar diarahkan ke mercusuar atau bui yang memiliki pencahayaan di peta. Klik untuk menampilkan kartu data objek. Info cursor. The info cursor appears when the standard view cursor is positioned on a lighthouse or another lighted buoy on the chart. Click to show the object data card. Acquisition kursor muncul saat kamu mengklik tombol info dari chart panel bar. Klik objek yang diperlukan untuk membuka info panel, dan kursor akan berubah menjadi info kursor standar. Acquisition cursor. The acquisition cursor appears when you click the Info button from the chart panel bar. Click on the necessary object to open the Info panel, and the cursor assumes the standard Info cursor. Dual mode atau mode ganda, saat panel tampilan peta diatur
ke joule atau ganda, tipe kursor lain yang tersedia adalah IRBL kursor dan shift kursor. Dual mode. When the chart display panel is set to dual, other cursor types are available. The ERBL cursor and the ship cursor. Jendela informasi atau information windows. Ketika kursor khusus diaktifkan, jendela informasi akan muncul secara otomatis di kanan bawah layar. Jendela ini menampilkan informasi tentang posisi geografis kursor termasuk bearing, opposite bearing, range, dan informasi lainnya. Information windows. When a special cursor has been activated, an information window simultaneously appears on the lower right side. The window shows information about the geographical positioning of the cursor, including bearing, opposite bearing, range, and other information.